Pre neki dan sam baš pričao o požarima, najviše smo se tada fokusirali na Srbiju, ali se u međuvremenu pojavilo mnogo jezivih požara širom Balkana, pa bih hteo da pričamo o tome danas, ali i da se kratko osvrnem na ono naše čuveno balkansko kenjanje po ljudima kojima je teško. Nemojte da se zavarate, bilo je paljbe sa svih strana, srpsku smo najviše naravno videli preko hrvatskih medija, ali u svakom mogućem slučaju ja hoću da pitam ljude koji vam je kur. I zato opustite se, otvorite neko pivo, pa da porazgovaramo malo. Ovo leto postaje sve teže za pregurati, ne zato što smo svi ostali bez para nakon letovanja, nego zato što gori od Omiša do Ulcinja, gori Hercegovina, gori pola Srbije, gori srpska sveta zemlja Halkidiki, a na vestima je sve sređeno, lokalizovano i rešeno. Prethodne nedelje su takođe i Bosna i Crna Gora u istoj nedelji tražile pomoć od Hrvatske, a Hrvatska nije mogla da im pomogne zato što je njima trebala pomoć. Ono što je meni za početak najviše zapalo za oko jeste požar u Breznici kod Bujanovca, koji nisam obradio u prvom videu jer nisam znao za njega, mislim da je čak i kasnije došao. Vatra je zahvatila preko 200 hektara, prešla u atare Velikog Trnovca i Lopardinca i zahvatila područje oko jednog bivšeg rudnika. Jedna linija požara duga 200 metara se uopšte nije gasila zato što je kopnena zona bezbednosti u kojoj su zaostala minsko-eksplozivna sredstva iz 90-ih godina. Vatrogasci su bukvalno stajali i gledali kako gori jer je ulazak tamo bio zabranjen i to nije izuzetak nego pravilo u celom tom jednom regionu. Ista takva scena, samo 500 km severozapadno i 16. avgusta je na Plješevici kod Bihaća izbio požar okružen minskim poljima sa svih strana, a šef smene Bihaćke vatrogasne jedinice Bećo Behrem je objasnio da imaju instrukciju deminera da ne smeju da uđu sa strane piste nekadašnjeg aerodroma Željava. Inače, mala digresija, ne znam da li to znate, ali Željava je realno gledano jedna od najluđih stvari koje je Jugoslavija ikada napravila. To je podzemna vazduhoplovna baza ukopana u planinu, objekat 505, građana više od 20 godina, ako se ne varam, po podatku koji sam našao, jedna od najskupljih vojnih investicija u istoriji države, sa tunelima kroz koje su prolazili avioni da bi izašli iz planine. Što se tiče Crne Gore, u jednom danu su izveli 137 naleta aviona, izbacili 282 tone vode, a ceo Ulcinj je istog dana ostao bez vode, bukvalno iz gradskog vodovoda. U Klez nije vatra stigla do crkve, na Briskoj gori su izgorele plantaže limuna, o čemu ćemo razgovarati kada odu gosti. Masline i mandarine takođe, iznad Bijele je preventivno iseljeno 30 ljudi. Herceg Novi je tražio kanadere iz Hrvatske preko mehanizma civilne zaštite, kao što i ostali što su potpisali u Evropi, Španije i tako dalje. Nije ih dobio jer su Hrvati bili u mnogo većem paklu taj dan, a u pomoć su im tada dolazili vatrogasci iz Trebinja i kolege iz bukvalno svih primorskih i centralnih opština. Inače, u Crnoj Gori je odavno poznat podatak da je preko 95% šumskih požara započeto od strane ljudskog faktora. Takođe, uvek izgore velike površine, smatra se da je skoro svaki od tih 95% namerno podmetnut, a kanadera i pored toga što imaju more nema. Ali zato Hrvatska ima kanadere. 13. avgusta oko 8 uveče kod Lokve Rogoznice u samom magistralu izbio požar koji je za jednu noć prošao 23 km u dužinu i 1,5 km u širinu i došao na 50 metara od centra Omiša. Izgorelo je 1000 hektara, potpuno je uništeno 106 vozila, 28 kuća i 45 plovila izvučenih na obalu, plus 8 privrednih, 3 ugostiteljska i 6 pomoćnih objekata, a delimično je izgorelo još 43 kuće. Gasilo je 253 vatrogasaca u 83 vozila i 8 letelica, dok je satelitski sistem Aurora Tech na tom požaru izbrojao 200 žarišta. Evakuisano je oko 2500 ljudi, a Ministarstvo mora javlja da je te noći sa mora i sa plovila spašeno 194 osobe koje su skakale u vodu jer put nije postojao. Poginula je jedna žena, nažalost, državljanka Bosne i Hercegovine koja je bežala od vatre. Sad postoje snimci na društvenim mrežama na kojima su bile neke signalne baklje i vatromet na dve lokacije koji su, kako kažu, pokrenuli požare. Može biti naravno montaža, AI danas radi kao zmaj, a može biti stvarno. To će valjda policija naći. 15. avgusta uveče zadarska policija posle dojave građana uhapsila 4 ljudi u automobilu kod Benkovca.
Sumnja se da su po prethodnom dogovoru za 2 dana na 10 lokacija upaljačem podmetali požare od Bilog Briga u Zadru do Škrabinje, Galovca i Benkovca. USKOK naravno proverava imali elemenata terorizma, a onda dok policija još nije objavila ni identitete, preko neslužbenih informacija jedne televizije procuri podatak o nacionalnosti trojice uhapšenih. Pa se za jedan dan po mrežama vrte imena i prezimena, u pitanju je po njihovom 3 Hrvata koji su srpske nacionalnosti, a priča se i o Poljakinji jednoj i svi su priznali šta su uradili. I iskren da budem, stvarno ja uvek kažem da ovakve pojave nemaju državljanstvo kao i u naše vlasti, oni su samo lopovi i bolesnici i to je to. Ono što je meni također veliki problem je što ljudi iz Srbije koji gledaju sve ove stvari sa strašnom nekom agresijom i željom za svim najgorim pričaju najgore moguće stvari ljudima iz Hrvatske, što jasno mi je stoji kao nešto od pre 30 i nešto godina svima njima, ali brate, naravno ovakve pojave su retko pravi ljudi i većina toga je botovanje i izazivanje mržnje i netrpeljivosti jer nekome to treba za političke poene. Ja sam baš pre neki dan na Instagram storiju pričao da kreće kampanja iz Srbije o dizanju nacionalnih tenzija pred izbore, da se izazove kao problem koji će neko da rešava, taj neko je kao vlast ili njihovi sateliti, a onda idu reakcije ostalih stranaka, pokupe simpatije ljudi koji razmišljaju kao oni. Sjetite se samo Orbana koji je na praznik došao i rekao postavljena je bomba Rančevi kod Subotice, gasovod, ja idem lično tamo da istražujem gde ćeš ti koji kurac družene seriji, kao Srbi su to postavili, mi ćemo Mađari, ja Orban ću to da rešim, kao glasajte za mene, vidite kako vas ja čuvam. Klasični bolesnici. Informer tu radi punom parom na Hrvatima, vlast u Srbiji također radi 2 godine na tome, neuspešno, evo izgleda da je došao možda red i da uspeju u tome. Ja se nadam da Hrvatska neće imati milosti prema ovima što su radili to, da će otkriti ko je dao nalog. Naravno uvijek postoji šansa da je Hrvatska u dilu sa našima, svi su oni bolesni i svi oni čuvaju vlast. Također moram da kažem da je razlika u brzini jako interesantna, kod njih se za 2 dana od sumnje stiglo do hapšenja, do reči terorizam, do najvišeg tužilaštva. Kod nas se od 1400 požara stiglo do reči nemar i degenerika na čelu države koje okrivljuje ljude da su debili. Ipak u Bosni je isto bilo užasno. Prvih 13 dana avgusta u Bosni i Hercegovini je zabeleženo 1292 vatrene tačke, a u istom periodu prošle godine 414. Samo u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu je od početka godine bilo skoro 900 požara. U Konjicu je proglašeno stanje prirodne nesreće i izgorelo je oko 8 kvadratnih kilometara, a obim požara je bio 11 kilometara. Sekretar štaba Haris Kondo je rekao da su ljudi na terenu od prvog dana na izmaku snaga, da su iscrpeli skoro sve kapacitete i da im je dosta vatrogasnih vozila u kvaru. U Grčkoj je također 16. avgusta na Salamini, na najveći praznični vikend leta, izbilo 2 požara u razmaku od 20 minuta. Ispred svoje kuće, blizu mesta gde je vatra počela, poginuo je stariji bračni par. Na terenu je bilo 192 vatrogasca i 14 letelica. Obalska straža je evakuisala preko 500 ljudi, a lokalni stanovnik je grčkim medijima rekao da je vatra krenula iz područja punog smeća. 3 dana ranije sa plaže u Siviriju na Halkidikiju morem evakuisana 481 osoba jer je put bio blokiran, a cijelo brdo je gorelo. Grčka je ove sezone izgubila 6 vatrogasaca, 3 u jednoj nedelji na Kritu i Peloponezu, a 2 2. avgusta kada su se 2 protivpožarna helikoptera sudarila u vazduhu kod Psate. Paradoks je ipak da je Grčka po broju hektara ispod svog višegodišnjeg proseka, po broju mrtvih najgora u regionu, što znači da merilo koje svi koriste više uopšte ne opisuje ozbiljnost sezone, da tako kažem. Ipak moram da kažem da je Grčka što se toga tiče organizovana, šta god da se desi, reakcija je jako brza, za razliku od ostalih, evo, Srbije, na primjer. Kod nas je 17. avgusta bilo aktivno 45 požara. Deliblatska pešara gori od 21. jula, tog dana je oko 1 popodne registrovan prvi požar i ugašen je isto veče. Vratio se 26. jula kada je vetar rasplansao ono što je tinjalo ispod površine. 5. avgust oko 2 popodne je početak ozbiljne faze kada se vatra na nekoliko sati proširila na više od 300 hektara. Već sutradan se iznad požarišta formirao pirocumulonimbus, oblak koji požar sam napravi kada oslobodi toliku količinu toplote pa počne da stvara sopstveno nevreme. Šumarak i Dubovac su dobro oštećeni, a ljudi odande su morali još mnogo pre nego što je ovo sve eskaliralo da se isele zajedno sa svim svojim stvarima i da izbace plinske boce. 6. avgusta je zvanično gorelo 500 hektara, 7. 700, 8. Vojvodina šume javljaju 940. Isti dan vlada u jednom saopštenju kaže 700, a u prethodnom duplo više. Pa istog dana N1 sa terena javlja 1500. 14. avgusta Dačić kaže 2000, 15. 2,5, a 16. 3000. Zbog toga, ali i toga što je država apsolutno uništila naše kapacitete za odbranu od vatre, ono malo kvaliteta što imamo poslala u Španiju, o čemu sam posle inače našao da je Dačić rekao da je Vučić lično ponudio i tražio da se pošalje.
Istina je, mislim, malo drugačija. Mi smo potpisali sporazume 2015. godine i morali smo da šaljemo kod neko ima katastrofu tih razmera i da traži pomoć, jer u Španiji ovo najveća katastrofa, ja mislim, ne znam u koliko stotina godina zadnjih. Vojvodina šume potvrđuje 3650 hektara i ukupnu dužinu požarišta od 60 km, a satelitski podaci NASInog FIRM sistema pokazuju da je u samo 5 dana vatrom bila zahvaćena najmanje petina rezervata koji ima 35.000 hektara, a sada je već prešlo trećinu. To inače nije prvi put da je izgoreo toliki deo Deliblatske peščare, ovo je među najgorim požarima, preti da postane najgori u istoriji. Od 1948. do 2017. u njoj je zabeleženo 267 šumskih požara. Najgori je bio avgusta 96. Gorelo je 11 dana i uništeno je 3815 hektara. Jer ne znam da li to znate uopšte, ali peščara nije obična šuma, to je najveća kontinentalna peščara u Evropi. Zovu je čak i Evropska Sahara i u njoj živi preko 900 biljnih vrsta, od kojih su mnoge retke i endemske. Nju su ljudi pošumljavali već 2 veka da bi bila štit Južnog Banata i Beograda od košave i širenja tog peska kao vamo. Šumarak, Vrela i Dubovac, kao što sam rekao, već prilično je bilo nezgodno. Tamo ostali su bez struje, samim tim i bez vode. Opštinski štab u Kovinu je morao da dovuče agregat na vodoizvorište. Vatra je u jednom trenutku bila 100 metara od turističkog kompleksa Čardak. Ja sam inače čuo od ljudi da je i tamo oštećeno nešto, tako da nije samo stiglo, i Šumarak i Vrela i Dubovac su oštećeni, tako da nije samo došla i ušla je tamo. Dačić, o kojem ćemo pričati uskoro u jednom videu, ne znam da li na ovom ili na drugom kanalu, je 15. rekao da je sektor za vanredne situacije od 5. augusta imao 1700 intervencija, od čega 1436 požara i eksplozija na otvorenom. Rekao je da postoje sumnje da su neki podmetnuti. No shit Sherlock, znači imamo 1500 požara, imamo sumnje na svakoj lokaciji, imamo ministra policije koji to javno kaže i onda imamo pravosuđe koji sve to prevede u ništa. Doduše, kod Aleksinca jedan čovjek uhapšen i priznao je, to je otprilike sve što je javnost dobila kao ishod za mesec i nešto i po dana gorenja. Sve u svemu na celom Balkanu je gore nego pre neki dan što smo pričali. Kod nas deponije gore manje sada, ali su štetu napravile odavno. Ubska deponija je gorela juče, kao lokalizovana je. Više ništa ne verujem ni tome, ako neko ima informacije neka javi, a mi samo da se nadamo da će uskoro da se odluče da su dosta pažnje skrenuli sa bitnih stvari u državi, pa da opet možemo da dišemo kao ljudi, naravno kada se postojeći dim i otrov u vazduhu raziđu. Eto, živi bili, neka čuva Bog vatrogasce.